ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyak sing CM hak art pratrik Julia Arza Apulai ulo ong bak Executive Committee hapok jengalam jong u kan sathau lat biang kumnu banyo biang yakabor ban Aisenot Scheduled Tribe kumbalong hakisnam ge memenchwa ubak penyak ulah kedoru yang bebun ki projek ki badang sateng mat ki badang pentulun hakabah council kan bu dien ban pendap no eki ki jaka jongok kai ki yo ki hat nalor ki kam khaput habide ki yo ki hat jong ka council oi kila don ki jingshnai ki yo ki hat de se haga thain byangdo ka thain nongsken ka thain mosunram haga thain morin kedeng ki don ki project ki ba badap ban lapan kenau ini ba ki agreement ki de ki ban biak de hoi nakalian ka market department Keblah page the EM in charge, ila shimkia bahab baru kini ki council assets ki bahab hakayo kahat ki markets jom ke council but ki market jom ki hima ba kandan ke jingpen baik hapdeng ka agreement ke basyai habide ba ka shares idon ki ba ki asio 18 shares don ki ba asio let's say riho na ka sauho na ka shispa shangi ba punta ni ke don ke jingpen baik halal ki jom ki yo dia kaniru kanlong kawai na kajingirap ka bakraw ka council hakabayday bat kajing mangtingka jong nusnam baling ba kini kiyo ki hat ki bangla dep bentay bat ngintang yaibut dien banang tengklan ni kajing trekam jong kiyo knan ba kajing mi kan kamdon desi kan yo bat kersyan desi kini ki hima ki ba syania limba kini kiyo bat kunjuru ka baha jong council ru ka deben koi hakababiak te ila tengkenmau Jepang ki cloud jong ke dis council ke ba ladu no de second day ke sin ke beningkong ru yang ashimet bantip bahang tipo riboy district ha umran dairi ke don ke cloud ke council ke por beladep de se la syakni no de kani ru ke de kawe ke ba ni habban shimnuksa na kani ke jingja de se ku bla pau di member de se ngahang ni ngamdan de se ki record ke ba biang ban penti kenai kata henry kanlong pat ke ji kai ba kini kiwe ki cloud ki badang don anta jong council ngin yo ban sumar ngin yo ban ribha ngin yo ban pet yo put usam ngin penbiang fencing ngin penbiang ki si forest guard bakin don ki staff ki babiang bakin pet kin sumar bha kamtam wat naka kajing ding ru kani kajing kemding haki cloud kalong kajing du no kajing du jumutoi ka cloud ya ka cloud jong council ila pentemau ru hakabayday bat kajing trekam jingpen trekam ya kani ka building permission hamtam syaba ngin pas ya ka bangin yo ya kani ka Khasi Hills Building Structure Regulatory Authority la pentemau ingi tang tindak senam mensyua keladon kajing ki pai ba ka council kan yo no la seben trekam ya kani ka department Namar bakum bangi I mentang haki senam di beladap kala pentrekam yaki building permission haki master plan area ini taka muda kabalong kawai na ka authority pentrekam yakani ki building permission ki building bylaws haka department jom ka urban affairs department jom sarkar jelah te kumba kalau mentang ni soban ai play kerpang yakani ka sarkar MDA kaba la so kadang kejingkit klik bat jisukhya yang ke council yang ke baya kan ni kamat la IT not lingba ka notification ban pendam no e ka notification jong sedam arja khatsan ban pen khab yang da kawai pat notification ban ibon no shek council ban pentrekam ki building permission habide schedule area te kan ni la yo ban ibon shushu ingi kum ka council
Kumjuru ban penkai kan ikawe katanat terikam ke batmai hapo jomani council kumban shipen tip mentangi la yo ban ai building permission kumba properly tali ban naso ban ai play kerpangru ya em berim ibla trishtom habi kani ba Paul Lingdo ibala sandur bandon kanika authority ise kani ikawe ke ba kajing terikam ke jungi la nakaliang jungi yo ban budien ban penklan susu ya kini ke authority nang ba ki pai ba ki bawan ban pan building permission syaka council kanam dan kajing pen sajai ki kanam dan kajing pentut iki lese kat kum ki kendon belabu ni kapor ya ka bangin submit lani ban ai ki anusi ni building permission ni yo ban ai ha kapor to biang bal kanam kita lese ya ki ha kado kanu bentar but lingba kani ka jingekran lingba members su lapan kemau ke jingye jing bai ba hamni po kini ki benta jong kaput bat nakaliang jungiru iso kemen ba ka sokar kini ka MDA government benta kala kentut langru yo CM jo KHTC bat deputy CM bandan kum ki members po ka regional committee nak benta ban penbai ya ka kamput kamsa aprenga sokar ni kelia ber Assam hamtam haka Ribhai district pemerintah but committing ke baningkom ru ngiladat ban syong kadai nek haka apply terik but ngilayo ban kren shibun bha iki shnong ki thau ki ba hap ko kini ki jaka ki badai ban pendai put but nakaliang jungiru ngilanang penkre ki kot kisla ki ban kershan let's say ke jing dawa ke jungi ke jing pensro jungi ki shnong ki badai shnong khasi hindi banwan pai syakanika jelaga jungi ila penkenmau ya ka solid waste management hoat kani kaladan hapok ka ai batang shenru idang yo banwan ringkat bagi CM Barim Port Delhi bandan ki seminar ringkat ka World Bank ringkat ka international kani ka IFC International Finance Corporation pat kumju ka European Union ka ba hot lingba ka ministry jong ka urban affairs jong ka government of India kumno ba ngini trelang pat ka World Bank nam ta ki project jong ka World Bank ban wanra ka jingkut jing suba hakani ka jela bat hakani ka ri ka jungi te ya kata las dang ban budien biang bat dang min sisa janju min sining kong ru kladan biang sakawe ka VC conference na po ka World Bank bat ni ban tertulun ban peniak syahmat ini ka kam lapan kenmau ya kani ka jing penkelajat khasi de setang da ka basu IF debit kani ngila shimkhia na kali jungi kum ngila penpau ni giski beradab bat kumjuru habidai bat ka ST certificate ka bor ban issue ya ke ST certificate ngila penkenmau bale se bor ki barim mensyua ka de ka council ka ba issue ya ka ST certificate scheduled tribe certificate bat mentaru na kalian kadiki isi bat mai ngini syong perkhat ringkat bat ki legal experts kumno ban lada don kalanti le singin pandya ya kadika bor bangin issue ya ke ST certificate syaki priyo kujungi bat kani kandai ka way ka benta ka ban yahap lang bat ka ain ka bangidon ka Khasi Hills Autonomous District Social Custom Lineage Act ka kandai spark kandai punyo ngini ria ringkat hamtam du bat ka klanbil ka mangidai banyo asen no governor yang menta kadang dan bat ka export committee hapo ka sokat jela di lapan kenmau habidai bat ka 15 finance commission fund bat kumman syukan kenmau ka yeng de haka bor ba ngidang dan haka isi barim hau arja khat khandai bor bai lok CM ba tin nakaliang ka 15 finance commission hapo ka jingilang jong NT Singh kum chairman economist papau ko tadi lawan ban yakundu ikidis council barok lai tindi ko ka jela jungi bat hat tu senam ni kenmau ban nakaliang jungi hoi kalau ka bakerki ka miyo ban penbai ki kam ki jam ndai wala ka taru nila det ban penbiang de paro ki jing kam ki kot ka ngila submit yaki plan ki jungi 6 senam kabut 5 years plan kabangi Aish ke 15 Finance Commission but hadu menta kum banshpen kemau bangi submit kum ba khatsan spa krun nam ta sansnam nadu arja khatndai kaban kut hadu arja arsa te but hapden kini le singim yo thek ka kum bangi pan
Hindai kat kum kajing bahak pak John 15 Finance Commission dah kum nur dah kadunar kadang iwan dur tengi kerman scam baki bahak jungi ki badai banjo let singin budin ba kanam sateng hangi hantai ya kaban poi thek hakapor ka biang hapo state government but na state government du kin pelai hakapor biang shangi nang ba kanam kata ya kajing trekam ka jungi kum ka council government khamtam ban pendap ya kini ka budget ya ka jingmang tingka jong ni sinam arja apulai apusam Dilapan kenmau yang ini sepang kekam bayi bat kisnong kibasakta hakajinya penbaik pun apa dengan kesorka jela Assam bat kesorka jela Meghalaya bat nakaliang jung iru lapan kenmau ba ngin sim ya kajing ya ka confident apa dengan kini ki CM ki saudara kini ki sedap kiwe kibahap apa jung kini kisnong kibadan hapadeng ka phase 2 banyak penbaik yang pun Assam hapadeng ke Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam. Lapan kenmau yang ni habide pak kawai nak ki council assets ke project ke bahaya kata kelong kawai nak ka jaka jungok kai perthai jong ke council ke ba hak thia po jingkiang kalong ke belas sedang ini project hakadam ke beladap bat mentaru kadang kelayat syakmat bat nakidau jongki court case ki badan kamtam bat ke NGT ke ba ta lesi ke bol mariang kiwi-kiwi lapun sange no shipor mentang bat kiwi-kiwi ki project lesi ki ba rimshim lapau ke budget speech ila penkenmau yangi habide bat kajing trekam jongki isi ke berim iba Martin and Mukim ila penkenmau yangi Syapang kena ki isi kebadim, isi kebelawan ra, iki projek ki babun, kamtam lapan kenmau, habide kumno ba ka isi kebatumai kan syumkia, ba kini ki projek ki ka isi kebadim kelas sedang, let singi yo pan budpien, nang ba kini ki projek ki badim kin haka district council assets ki ba nakal yang jungi la ban dan ka jing mi nanti bakandar ke khajna ke jingmi ke revenue ke babon na kini ki assets ke bakan thop ya kini ki tourist spots kumba lapan pau beladapan shna taipo marai ke pon sora bat kumju apa Bishop's Fall Maulai kini le sekin long ki wei na ki council assets ki banla ban kemi khajna ya ke council bat kumju ru na kamta kenono ka jing ba council ka kindu le se na ka jingmi kajana nak ini ki council assets ki bangla penpau mata se kanlong ka jingira ka bakraw hakani ka budget ka pemerintah jong new sinam